Ka tiha e karema, tōna toru rau tāngata I takahi I ngā tiriti o Whakatāne ki te tautoko ake I te hunga e tohe ana I te tohe roa ki te kōti tai au mo te whenua tapu o Ōpihi Whanaungakore. Kei a Heroinia Waikato te roa ngā ake. We were born to look after that whenua, to look after those tipuna, but more importantly, to give a better future for our mokopuna. Paoro kau ana ngā kupu mamai I ngā pakitara o te kōti. We want the centre of our spiritual world back. Ko ngā pau nei o te tarati o Ōpihi Whanaungakore, ko he mihire me rawa koro pata kōpai, kua roa e pakangana mō tō rāua whenua e ke ana ko tētai o ngā urupa tawhito katoa I Aotearoa, hei tā ngā tarati. Kora te kaupapa, ko tō rātou ki, e kore tērā wāhi, he wāhi tapu. Engari anei te toko maha ki te ki, he wāhi tapu kaha tērā. It's about a residential development and a retirement development on a land of a place, Ōpihi Whanaungakore, that is extremely tapu. And this part of the challenge is about an appeal from a decision by Heritage New Zealand, Pūkāea taonga. And what we're saying is they got it wrong when they said, yeah, an authority can be granted, the development can go ahead. E pirahi ana e ngā tarati tā pau here taonga, whakai tētai tono whai parako iwi, kia whakatū whare, ki runga o te whenua nei. It's clear that this is a place of immense historical and spiritual and cultural significance. Hemi Hirimi asked me to do this, and I'll do anything to support Hemi and the trustees. And there are real concerns about the process and about what happened in the authority, and I'm happy to take those concerns forward. It's an honour to support you all in this struggle. Ko Max Harris te roia mō ngā tarati o Ōpihi Whanaungakore, nā tōna ngā kautiti kaha ki te take nei, kua tūmai ia hei māngai mō rātou, I runga I te aroha noa, hei tāna e he marika ana te whakatau a pauhere taonga. Te oranga mo tāta katoa, ngā mokopuna moa pōpō, me ū tonu ki te kaupapa. Koena ki, mua tāta mokopuna moa pōpō. They've suffered for so long and yet they carry on regardless. They don't hold the malice for what's happened to them. It's just unbelievable. I'm a young mum, so I think it's really important to just protect our whenua and make sure it's there for us and our moko. He mea hoko atu te whenua nei e te kaunihira arohe o Whakatāne ki ngā kaihanga whare I te tau 2012 mo te whetu miliona tāra me te hia kia hangaia he whare kaumātua. Ko tia mata te kōrero, me nā kāre e tōa mātou I roto tēnei huinga o te kōchi, ka noho kā te whakaro o te katoa kia noho whenua I runga a Ōpihi Whanaungakore. Hei au pōpō whakapuaki hia ai ngā kōrero a ngā roia o te kōti tai au. Hei te tai te rā no, puta ai te whakatau nui. Hironi Waikato, Pūkāea.